Sampun orangnya ngadarang sayan banyak sempal rapal kapural pal kapupoh pokah pokah mana dewa ratu aku wasen unah kumi ibli becek maro deman nanti nepukin bingar man apa karena aneh karena demen masyarakat aneh karena si demen mekejang pekedek pekenyum dasar karena dia tahu membedakan antara gaya dan biaya dalam hidup sedikit kita punya uang akan cukup untuk biaya hidup bagaimanapun banyak punya uang selalu kurang untuk gaya hidup pentingnya perbedaan antara biaya dan gaya sekolah nih lantas Jani kengken Jani dikobat banyak aduh Jani beli ngajak ican pedang kemulan yen raos kumi melah sakit wala Jani rundah nih bunga dek panas kan bumi di Waradu rasa jeng kenoban ngeraos kang Jani gelem ben mani mati siman bedempo Jani ada beli kelawan jangan diparok halo kang Jani ragu diparakan kikit bener nih. Yang beli ngajak icang sing kenoban lakar ngeraosan. Dane bacot. Anik lakar serusido lakar mupuk nang maosan. Ado pinako macan gading ini di benak. Abeng nyujang jakat. Sugro pekulun dane babi sekel. Rakriano patik darmo wisese. Perannya. Wicaksana. Darmo sing kodang Bantarmo. Saki waluk ini. Kengken. Dari tomen Jani janganlah kena. Jak len-len ke Gusti Bade. Yen dijo kade. Men kene pernah ngomong mal pernah berada Kengken benar Dani. Dan jak pernah cang orang beli. Ben bidan jak ketemu cang jadan jak kalbis pes cang kumis nih. Tangkel Dani. Kan jempe. No. Soang sampun maka pratiaksa arek duakin Oratu Gusti Bade palunggu rendijo palunggu Gusti puniki melinggi dewa ratu yang mone amuniki kumi kerendahan jagate durus Gusti Agung sekadine sampun-sampun perdiaksa pelunggu Gusti medal Gusti Agung luwe tuk beli tuk ingat beli benar-benar cang orang dingin lawan camat gue itu benar wibawa perlawan tadi ada masak ini ke bumi Cakep paling mau beli nenek sugro ya nyelelang ya bukan beli Narawi kuning sastra wi mutiap Dewa
dole beli jual yang lisai. Senjata nyampe pada tu. Iya. Warna karya nepati mas kantor waktu sinang lenggalak manis tikung matopi. Deboratu. Segera. Tiang. Iki sampun Gusti. Angop. Angop tiang. Ya Allah tiang rendijo balungu Gusti. Wah, isi ngalian, bro. Hingga haratu. Baru tuh nih, gelati. Awang jalani. Jalani di tengah pasir. Sugro tiang. Sokadi sangyang baru balungu Gusti. Duh. Ayo, wah muji, boingan ikan. Titiang lenter muji-muji balungu Gusti. Wah, sige. Siap, dulu kamal dia. Inggih. Titiang taler puniki. Ampun ang titiang canggih kena ratu Gusti Agung. Adin bupati lincir, patis ne perot, siap juru kamal. Weh, sampun akinten cecang Gusti Agung kan titiang terpurung. Tios puniki wibawa para bawa Gusti Agung. Patut meraging ratu. Waduh, Titiang. suk somo, bener, kapinim ay. Nangis. Titiang sampun api Gusti Agung. Sing bener, cai ngajum bener. Aduh sapunika. Bener, marah, pantas, ngajum. Cai ajak tadu. Ton. Saking negeng mana titiang Gusti Agung sangka disubatin titiang. Titiang nyung-nyungin kayun balungu Gusti. Sampun ang salit asuh. Luwer kagungan jalani yang begitu. Wah, Ye. Ye. Ya sing lalis saya. Wah, iki. Tak tak deli. Akhir. Duluan semua. Iki terus. Iki maju. Ya, Begitu. Madara sojorina. Pada wakmi maya. Tuh dewa ratu. Melanggang melinangkil pangkuan uken. Sugro titia. Yen kene bumi tutup. Dan malumli. Man, Kene kacak ngelem kena beli ngajak can sebat. sebat karena kopi banyak. Di Gusti Agung yang tenang jak leni. Kalau makan gaji buta kena Hak sekali. dong pirang aja. Awan. Ajau gitu. Nyen nasi sebat. Nyen nasi putih basane. Yang bangus begitu. Leni. Yen moni banyak. Dewa Ratu becek, Umi becek. Banyak lah masih. Bang di pirang kendane. Sing jengah kayu dane. Ya belum. Karo beli pahit kumut kaini. Nek, morin. Moren busan. Eken. Ngelen, penuh
gitu. Patut. Melen angkuh bener. Iki Siap. saksa awan yun nira tekepik tekading lingih ayuna. Ada ini. Ih, kamu puro dalam. Niko sangkaning santep dalam. rawi pun egar kaya mutitan merasa. Dalam ini tangke. Giring. Yang ngiring. Rendang wajan muncul malik anak kepiting kaya. Beratnya yang darah. Giring. Belus. Ikan yang jana pada ngapak menangkin. Suang wau peraptu siapa pingan itu warak tingkini lawan sirami mimi. Singi. Semua kena ye kita yang pati. Padar sana. Ampura yang puniki Gustin Kitiang Ratu. Iya itu. Darmo wiseso. Kitiang nuniki nenten wenten tios. Wanta keraktian Darmo Wiseso Kitiang Ratu. Sapunika Gustin Kitiang. Bimayani pencak akhir. Makanya juga Wiprayani ada tanya. Pingian ketujuan Kitiang pinadak Kitiang wenten tangkil kadimangkin. Wanta gumanti pacang nunasan. Punika mangdo pasir. Sapunika Ide Kitiang Ratu. Kanang Darmo Wiseso maka aling-aling jangkat pedang kemulan yayatin. Inggih saya wakti dan Gusti Patih puniki. Mak, uliah kriana patih medang pengemulan puingan. Nggih Gusti Agung. Jengah kayu nih. Yen wanen padi ngelawan kinten Agung. Cendak. Panas. Cendak sing percaya. Pokoknya tiang sing percaya. Apa jemujin bataro? Betaro apa nage. Yang nake, busan orang sing nake, jani nake. Malah bangkalu keto arang deman. Tiba ada gulen deman. Jadi marah mondo. Nggih. Mani lagi taruh celeng butuan nenam. Hijau jangan leng. Mat berat. Wajah. Gede. Wes nyena koncang. Cendak. Kenapa ya? Lawan. Nggih. Pung majalah punya belos. Diadu ajikan. Nggih. Kebekirik balik. Cendak yang sing percaya. Ayo. Apa je pernikahan perkara yang sing percaya. Ayo. Nol sah. Jak. No. Kengket je kayun kena perkara. Laut. Nah, tuh. Yang kene mina kadi liun jano pada yang salah meme ngai gunung agung meletus yang salah meme ngai omah keluar yang salah meme ngai linu sebilang rahina Yen sapuniki sami.
Kendran ya niki pemimpin niki kene terus patih kene. Yen sing kenyang meme nyangsang bani manusia ne pramada kenudi. Inggih saya wakti sing percaya. Ini provokator nge gunung meletus. Apa Ken? An nunak nyemak piring kan bisa saya klemek kan mesti ya. Saja sudah Dome dikene. kene Ngelawan kene. tingkah popate mino kadina kene ngelah tegak di medang kemulat. Oh, kene di beman kursi kene ngenah pelang patih he. Kudu njab raos nah. Paling. Mapan raos mati ulian raos, melah ulian raos, satru mitra ulian raos. Ken. Sing muruk ngeraos, bos sakit dari patih nih. Baru tahu Nih, ngelah nih, tegak, nih. baru kalau ngelah jabatan ngawan, mino kadi ngomong ngawan ngeraos, sing nganggo dan sana, sing nganggo penglogika. Sing mau dasar apa? Tuh, Pemimpin nah. apa nih kene? Tenya kelawan. Tenya. Wih, lawan. King mulai lawan. Tidak di tukang rombong kan bisa. Yang mulu ciwanin saya mai. Ngomong kan bisa. Angtan ngomong kan masa gunung kan mau kepluk. Beli. Segera. Lawan gara-gara kan tuni. Woi, usah. Segera tuh. Sing salah manida cai. Wani pramada ken widi, numarmo ken widi, sing salah. Ewalo ne jadi kengken hidup cai ne. Nah, jadi Ken, dia liu Tapi kayak ngomong. Gusti mungkin. Bos sing percaya sing Ken. Bitonen biit pajake. Iyan sing nyidang bitonen pajake. Ate darmo wiseso bitonen modiolas. Deolat. Bitonen jempate darmo wiseso ne diolas. Inggih, sapun api. Aduh, dedon. Rencang mandan ngalah. Salah meme. Nyalah. Ih, Inggih jadi ha. pangsim yo mena kadi mulah laku panggil nawe. Patut. Pangsai nawa. Yang botari kali yen ri kala nang Manila. Sumenak berikan ang kayangan dalong. Parwati Siwa Durga Dewi botari kali pawake. One sat maka merulino saja dengan buan. Yen di kayangan desa siroi ulut acenak. Borakmu Saraswati Mahadewa Madewi Sirorami Bebe. Murid pengsana nang murid di mercepada meme ngau. Yen di kayangan desa Sri Wisnu Posadana Sirorami Bebe. Ane ngemetan saya murid pekerjaan yang di Bali Agung Memet Pedang Sri Bhagawati Siranabi Bibi yang di Catus Padu yang Catur Buanu Siranabi Bibi yang Marikanang Margo Tiga yang